Danas spremamo kokošku. Pripremimo malo, znači da odvojimo kožu od meso, da bi mogli marinadu da gurnemo između. Znači pripremili smo, koža je odvojena, da bi mogli da gurnemo tamo marinadu. Svuda. I to je to. Pripremamo marinadu. Evo, sve prevratimo u kašu. Malo ljute paprike. Dobro. Malo bibera. Čebrec, tamjan. Slatke paprike. Ulje. Majonez. Senf. I malo pavlake. Solimo. Marinada nam je isto slana, tako da gledajte da ne presolite. Guramo malo. I onda počinjemo sa marinadom. I odozgo malo. Malo vode. Sasvim malo, znači ona će u svakom slučaju da pusti neku vodu. Ali za početak da ne zagori. Štarela je uključena na 220 i idemo realno, znači na 50 minuta, sat vremena, ne znam, vidjet ćemo. Prošlo je pola sata. Koka nam se... Morao sam da dodam malo vode, pošto nije bilo vode. Super. Miris je fantastičan. Još malo vodice.
mislim da je gotovo. Malo duže nego sat vreme, ali dočekali smo je.